Moja večerašnja tema je načela praktične logike. To je nastalo kao dugogodišnje bavljenje nemačkom klasičnom filozofijom, zapravo kritičko preispitivanje najviših načela, pre svega kritike čistog uma i nemačkog filozofa Immanuela Kanta. Kao plod tih ispitivanja nastala je ova knjiga Čisto ja i atomika Kantove kritike čistog uma. Sa načelima praktične logike, koja ima 1000 strana. Šta je suština tih načela? Suština tih načela jeste da se sve okreće drugačije, kao što je postavljeno kod tog nemačkog filozofa. Zapravo, ja sam se trudio da pokažem da je njegovo preispitivanje nije išlo do kraja i da je zbog toga on razdvojio teoretski i praktični um i taj njegov čuveni kopernikanski okret koji tvrdi da mi saznajemo ovo sve, vidimo, čujemo i tako dalje, pretpostavit će se te stvari takve kakve jesu. Sad on pretpostavlja, hajde da jednom probamo da se ne prilagođavamo mi tim stvarima, nego da možda te stvari se ne prilagođavaju našim saznajnim moćima. Da ne postoje stvari same po sebi takve kako ih mi vidimo, nego od zavisnosti od naših čula, našeg razuma, našeg uma, onda se konstituišu u nama takve, da ih vidimo takve kakve jesu, a zapravo to je na kraju neko jedinstvo tih nekih afekcija, polja i naše te neke čiste forme. Ranije su smatrali filozofi da postoji neko urođeno znanje, koji su takozvani racionalisti. A nasuprot njih su postojali, i mi to još potom tako nešto tvrdi u najsavršenijem vidu, da je naša duša nekada sve znala i da je sve ovo naše saznanje polagano sjećanje nekog stanja koje ona imala u nekom savršenom večnom životu. Ovo što vidimo, opažamo, to je samo senka od te neke savršene ideje koju je duša vidjela, gledala umom u to. Naši pojmovi koji se iskazuju rečima u sudovima znanja, oni su neki odsjaj, a samo um u najvišom dijalektikom od ideje ka ideji dolazi do te celovite istine večne. U velikoj meri to stanovište nastavljalo u toj nekoj srednjovekovnoj filozofiji, da postoje neko urođeno znanje i mi se polako sećamo toga, ideje su same po sebi, pre sveta i tako dalje. A nasuprot tih učenja su bili empiričari filozofi, većinom engleski, koji su smatrali da je naš razum sam po sebi neka prazna tabla i da mi nemamo nikakva urođena saznanja, nego je sve to samo neposredna moć opažanja koja se kasnije konstituiše u zavisnosti od filozofa do filozofa, do koje mere ta teza išla. Ali ključ te priče u najdubljem nekom smislu jeste da ne postoji na kraju u završnoj filozofiji koja je u nekom empiričkom, da ga nazovem skepticizmu, došao do tvrdnje da zapravo ništa to kao opšte nužno što mi saznajemo ne postoji, nego su to sve naše tvorevine, neke moći u nama, neke mašte, što mi hoćemo da to tako bude, pravimo to tako, eto, konstruišemo. A te stvari su zapravo samo neki opažaj razbijeni, tako reći haos. Uslovno rečeno, to je sa jedne strane za jednog takva konstrukcija, za drugog druga i ne postoji tu neka apsolutna istina. Sad, već pre Kanta jedan filozof nemački, Leibniz, koji je zapravo poreklom lužički Srbin, je tvrdio da tačno je to da ništa nema u nama pre nego što dođe dopre do tih opažaja. Mada je to malo i čudno u odnosu na njegove filozofije monada. Teško se može sastaviti, sve bi trebalo da bude iznutra. Ali
monade mogu samo da opažaju same sebe, ne mogu da opažaju ništa drugo, nikakav svet. On pominje čak jedan svet koji isti opaža svaka monada različita. Da li je taj svet nešto po sebi ili uvijek svet monade, to je nerazjašnjeno na kraju. Ali u svakom slučaju on tvrdi da ništa nema u nama pre tih čulnih opažaja, osim samog razuma. Nešto slično tome je već Kant tvrdio, mada on nije tvrdio da postoji samo razum, nego i je to neki čist opažaj koji ne zavisi od nikakvih sadržaja spolja. On je zapravo tvrdio da sve naše saznanje počinje opažajima, ali se konstituiše u tim čistim formama opažanja, mišljenja i zaključivanja. Zapravo opažanja, suđenja i zaključivanja. Kako može nešto da bude opažaj, a da nema nikakav sadržaj? Pa to je otprilike kao što možemo da razlikujemo oko koje gleda, kao formu, i onog što oko gleda, sadržaja. Znači, oko gleda različite stvari, ali samo po sebi ta moć viđenja, kao oko, je nešto što je pre tog konkretnog čina opažanja. Samo što u ovom slučaju ne misli na to fizičko čulo, nego se misli na neko spoljašnje čulo opažaja, svega spoljašnjeg, koje je za njega prostor, i unutrašnje čulo, koje je za njega vreme. Sad to vreme nije nešto objektivno izvan nas, kao što ni prostor nije nešto objektivno izvan nas. Prostor je samo način kako mi svoju spoljašnjost opažamo. To je spoljašnji opažaj. Opažaj spoljašnjeg je taj prostor. A opažaj nas samih unutra je vreme. Mi ne bi mogli da opažamo samo tebe, da konstituišemo ono pre, sada, kasnije, da vidimo taj sled ili tu jednovremenost, ili da osjetimo to trajanje, uopšte da nemamo taj opažaj vremena. Znači, vreme je nešto objektivno, nego je to naš samo opažaj. Čiste čulnosti unutrašnje. A prostor nije neki objektivan prostor, pa se sve nalazi u tom prostoru, nego je to izvan nas, naš spoljašnji opažaj. Jedno dosta interesantno gledište koje nosi sebi mnogo velike teškoće, u svakom slučaju teško rešivo. Jer ako su opažaji bez razuma slepi, a pojmovi bez opažaja prazni, kako onda može da postoji bilo kakav opažaj bez ikakvog sadržaja? Znači, ili kako može da postoji, da postoji čista forma razuma bez tog opažaja? A kako može postoji sam opažaj? Jer ako bi mi mogli da kažemo da se razlikuje čulo koje gleda oko, viđenje, od onog što gleda. Ali uvek je to viđenje povezano sa nekim sadržajem. Samo viđenje iznad svakog sadržaja ne postoji. Time što ćemo mi reći da postoji prazno čulo, to ništa ne znači. To je čulo uvek dato sa nekim sadržajem, kao i sluh. Sad, isto tako on razmišlja za sam razum, da u našem shvatanju razmišljanja nema nikakav sadržaj, nekih ideja, nego je to samo jedna čista forma razuma sa svojim kategorijama i tako dalje. I to se dalje prenosi na sam um, u njemu ne postoje nikakve ideje urođene ili tako dalje, nego je to samo jedna čista moć i zaključivanje. Sad u tom razumu postoji neke kategorije koje on na kraju izvlačio iz tih sudova, zapravo to nisu sudovi, nego zaključci, to je jedna od slabosti njegove teorije, što mi ne možemo da izvučemo te kategorije. Razum nema nikakve kategorije. On je samo neka pravoslovna moć kao onog mislim. I on sad prepostavlja to ja mislim kao pravosnovu svakog mogućeg shvatanja, razmišljanja, suđenja, određivanja, sinteze, spoja. To je neka pravosnova pre svega. I on iz te pravosnove, ja mislim, ne zna ništa, nego samo zna da postoji. Sad možete pitati na osnovu čega zna da postoji, kad je da objektivnost spoljašnjeg postojanja upravo potreban spoljašnji opažaj. On je čak i Dekarta kritikovao kad je govorio da je Dekart to kogito mislim, dakle, jesam nedovoljan, jer unutrašnji opažaj traži potvrdu spoljašnjeg opažaja, unutrašnje iskustvo potvrdu spoljašnjeg iskustva. A to isto ponavlja taj kogito zapravo već potpunosti on sam,
koji je Descartes uzimao kao najveću slabost. U tome mislim ništa nije jasno. Ni ono mislim, ni ono ja. Ako ti kažeš ja mislim, ti nekoga pitaš, a šta ti to znači mislim, o čemu misliš? A on kaže, pa mislim o tome i tome, to su većina neke čulne stvari. Ali te čulne stvari nisu samo izvesne, mogu da budu i ne budu. Može čovjek da se vara u njima. Znači, ako nije jasna sama ta misao, ako to nije neka suštinska misao, nego je vezana za neke stvari koje su čas ovakve, čas onakve, onda ništa ne potvrđuje. A da ne govorim da je pre toga mnogo mističnije i nejasnije ono ja. To je ja mnogo veća tajna od onog mislim. Kako ti imaš uopšte tu samoizvesnost, ne o tome da postojiš, nego o tome i ja. Da si ti, imaš tu svest o sebi, jer to je pre svega svest o sebi. To nije svest o nekom opštem ja, to je svest o sebi. Tu se sad okreće jedna vrsta argumentacije, da se neko logičko, opšte logičko ja mislim stavlja ispred vlastitog ja, koja je neka subjektivna stvar, potpuno empirička i drugostepena u odnosu na neko opšte logičko, naučno ja koje je potrebno za neke sudove znanja, jer to je sve Kantu bilo potrebno da objasni opštost i izložnost nauke posle Humove kritike. Ali zapravo to ja je upravo subjektivno i starije voljno ja. Ja da nije voljno ne bi bilo ja. Znači, svest je svest o konkretnom, pojedinačnom, voljnom ja. Da ti nisi konkretan pojedinačan ja, ti ne bi imao to ja i ne bi bio svestan ni onoga mislim, ni sudim, niti bilo koje druge stvari. Znači, ono ja koje je identično sebi je ključna stvar u sintezi. Vlastito i neponovljivo. To nije lako za shvatanje. To je cijela istorija filozofije preskočena. Nijedan jedini filozof nije vidio to. Uvijek su išli u to opšte ja. A svi žive u svojom konkretnosti svoga ja. I nastaje jedan rastep. Sutra će to biti jedan rastep između konkretnih ljudi i opšte neke naučne ili veštačke inteligencije ili bilo čega. Gdje će to ja nekako biti suvišno u konkretnosti svojoj, nego će moći da dobije različita značenja. Da se menja, da se modelira. Sad je on u praktičnom umu svom razdvojio tu teoretsku osnovu za koju je rekao da je pojavna, za razliku od te praktične sfere, za koju je rekao da je suštinska, moralna, praktična, područje slobode, za razliku od ove nauke, ali tu su nastale neke katastrofalne greške i pogrešne izvođenja. Na primjer, on već na početku kaže ajde da probamo jednom da se stvari okreće oko nas. To naziva kopernikanskim okretom. A zapravo to poređenje uopšte nije odgovarajuće. Jer on na kraju zaključuje da se stvari ne okreće oko nas jer mi ne znamo suštinu stvari. Ako ne znamo mi suštinu stvari, ali se ne okreće oko nas, oko naših saznajnih moći. Sa druge strane, kad je sistem geocentrični tvrdio da se sunce okreće oko zemlje, to je odgovaralo tom njegovom stanovištu. Da se stvari okreće oko naših saznajnih moći. A zapravo se ne okreće oko naših saznajnih moći, ne okreće oko zemlje, sunce, nego se mi okrećemo oko sunca. Pa to pre znači da se mi okrećemo oko te stvari, a ne ta stvar oko nas. Onda ništa nije rekao. Stvari je pre toga postojala i za većinu tih filozofa do tada ta stvar je bila nadsaznajna. Aristotel duše kaže Bog je onaj koji misli o sebi, ali ta Božja misla je daleko, daleko iznad ljudske misli. Ili Platonova ideja dobra iznad svih saznanja. Ili Bog u teologiji nadsaznajni, nadstvarajući, nadumni. Nikako nešto što mi saznajemo. Sad ima neka tu aporija kada on kaže znanje o Bogu kao savršenom biću i u smislu poređenja sa onim talirom. I zamišljeni talir i stvarni talir nisu isto. Znači, on traži opažaj, i to spoljašnji do postojanja Boga, za svoju samoizvesnost. Ne traži takav opažaj. Nego sebe priznaje u samoizvesnosti bez spoljašnjeg opažaja. A to je upravo zamerio Kantu. A zapravo, tek bi neko apsolutno mišljenje,
kao suština mišljenja moglo da dokazuje to postojanje, to je kasnije tvrdio Hegel, i samo ljudsko postojanje. Znači, bez suštine misli ili misli o suštini mišljenja, misao, ja mislim, ne znači ništa. Da ne pominjem da tu još ono ja nije dohvaćeno. Sad, šta je to što se ovdje unosi kao novina? No, unosi se sve. Pa čak i u tom početnoj stupnju njegove teorije, kada on govori o mogućnosti da se premosti jaz između prostornosti mišljenja koji već postoji kod Spinoze i Descartesa prvo. Descartes je to stavio kao dve nespojive supstancije, kao duh i materija, Spinoza kao dva atributa u jednom Bogu, a on to pokušao u jednoj transcendentalnoj subjektivnosti, ja mislim, da sastavi dva čista opažaja. I onda je tu neka veza data kroz razum i kategorije vremena. A zapravo je mnogo veći problem bio da se da veza između razuma i spoljašnjeg opažaja. I te kategorije su trebale to da pokažu, tu transcendentalnu šemu, ne između unutrašnjeg opažaja, to je mnogo lakše. Jer te su odredbe, tako reći, razumske. Jednovremeno sled, trajanje. Ali prostorne odredbe se uopšte ne navode, a one su ključne tu za tu suprotnost, prostornosti mišljenja ili duha i tela, i spoljašnjosti, unutrašnjosti i tako dalje. On ne samo da nema izvesnost o postojanju spoljašnjeg sveta, on nema još uvijek izvesnost o postojanju bilo kakvog sveta i tog unutrašnjeg sveta. Bez tog ja i to mislim. Ono samo može se izvede iz starijeg voljnog principa, a ne iz logičkog principa. Sad u području volje, u kome se iznose ti dokazi o suštini čoveka, isto se pravi jedna katastrofalna greška u odnosu na ona ključna njegova pitanja šta mogu da znam, šta treba da činim i čemu mogu da se nadam. On pokušava da sintetiše u jedno ključno pitanje šta je čovek, što je jedna katastrofalna stvar koja je totalno u neskladu sa celokupnom njegovom prethodnom filozofijom i tim zaključivanjem. Jer je pre toga već tvrdio da je šta je ovo ono, štastvo u bilo čemu, kao saznanje, jedna pojavna strana stvari. Ne dotiče samo suštinu. Sad, sferu praktičnog uma, koja ne treba da bude šta je čovek, nego kako biti čovek, on ponovo vraća na pitanje šta je čovek u nekom pitanju i odgovoru. Iz teoretskog uma, koje bi faktički ponovo rovarilo po tom praktičnom suštinskom umu iz pojavnog uma i sutra bi neko mogao da kaže ljudi su ovo, a ovo nisu. Kao, ili jedan narod jeste narod, čovek, a drugi nije, može da se ubije, može da se osudi i tako dalje, po nekom zaključku, po nekom saznanju. A ovdje se upravo radilo o tome da je ta zakonodavni odnosno praktično moralni koji je suština čoveka kao moralnog bića, koje mora da ima granicu, kao što kaže jedan filozof stari, kad ne bi imao granicu, ne dostali bi mu sve, sama suština čoveka. A ovdje se ta suština koja je u delovanju, gdje se traži potvrda kao u razumu opažaja, da se pojam potvrdi opažajem, ovdje se traži da se potvrdi na delu, činu dobra, taj pravednosti, taj njegov kategorički imperativ kao suština čoveka, ponovo vraća u saznajno pitanje na kraju. I mnoge druge stvari. Sad, kad uočimo neku grešku i kad uočimo po tom nekom principu te glave od ugla, sad treba da vidimo to rješenje. Pa rješenje je upravo da je sve kontra postavio. Znači, pravi okret se izvršava u praktičnom umu, taj kopernikanski, u našoj volji, u našoj odluci. To je ta kvadratura kruga, pravog i krivog, koja se tu izvršava između nadsaznajne volje i nadsuštinske vlastitosti. Jer ono što sastavlja suštini tu pravosnovu, najstariju sintetičku, jeste vlastitost pojedinačnog ja nad bilo kakvim opštim logičkim ja. Znači, ta osnova volje je najstarija sintetička osnova i data je u praktičnom umu kroz čistu volju, pre čistog opažaja i pre čistog pojma, ili pre čistog razuma uma i tako dalje, teoretskog.
Znači, najstarije čisto je ono što je suštinski čisto. Znači, pre čistog opažaja, u teoretskom pojavnom umu, pojavnoj strani stvari, ili čistog razuma, ili teoretskog uma, je čista volja u praktičnom umu, koja je suštinska strana stvari. Ako ti nemaš čistu volju, ti ćeš da iskriviš i opažaje, i činjenice, iskrivit ćeš i zaključke. Znači, bez čiste volje ti ne možeš da razlikuješ ni pravu ni krivu liniju, ni bilo kakvom teoretskom umu. To treba da želiš istinu, da si se svojom čistom voljom opredelio za nju, da bi je saznavao. A kamoli za djelovanje i tako dalje. Znači, najstariji princip suštinskog uma mora da bude onaj preokret, onaj suštinski okret, kopernikanski ili u ovom slučaju unutrašnji, nad svim pojavnim saznanjem i praktičnim umom. Znači, razum, volje, opažaj su neka aparatura koja pripada starijoj volji, čistoj volji, odnosno samom čoveku, njegove vlastitosti, iz koje tek dolazi do svoje suštine, do sebe. Iz čiste misli, reči, odluke i djela. I ti zakoni koji su suprot tome iz opšte logike ili formalne logike bili zakoni neprotivrečnosti, identiteta, isključenja trećeg, u prvostepenom smislu zapravo pripadaju praktičnom umu, načelima praktične logike i čistoj volji. Neprotivrečnost je neprotivrečnost volje u samoj sebi, kao i identitet. Neprotivrečnost je onoga što ona mislila, rekla, odlučila i uradila. U jednom skladnoj celini koja vodi to sebi vlastitosti, čiste volje, najvlastitije svoje ličnosti. Jer ako je to različito i ako se to sudara jedno s drugim, ona nikad ne dolazi do te najviše slobode za svoje vlastitosti, jer je kaotična, čas jednog, čas drugog, ne zna čovjek ni ko je on sam. Identitet sa sobom je isto identitet čiste volje, odnosno ličnosti. On pripada teoretskoj, ne pripada teoretskoj, nego pripada praktičnoj, suštinskoj sferi i suštinskom okretu koji se dešava u samom čoveku, u njegovoj volji, njegovoj slobodi, kao i ono isključenja trećeg. Jasno da, ne, kad je nešto ta volja rekla, obećala, zavjetovala, to je jasno da i nasuprot toga odbila, odbacila, ne i ne prihvatila. U svakom mogućem i saznajnom smislu mora da postoji to da, ne, iz nekog najstarijeg jedan, je ili da, za bilo koji deo iz te celine, prema koje se meri da li on jeste ili nije prema tom najstarijem jedinstvu, a to najstarije jedinstvo pre razuma pripada toj čistoj volji, pre čistog razuma i čistog opažaja, koja to sintetiše, a na kraju najstarije jedinstvo je u toj jednoj vlastitosti. Da ti nisi jedan, bez obzira na promjene u sebi i oko sebe, ti ne bi znao ni da 1 jednako 1, 2 jednako 2, ili 2 plus 2 jednako 4, ni da bilo koju razliku i sličnost da, ne, u bilo kojem sudu znanja između subjekta i predikata ili subjekta i objekta ili tvrdnje nekoj. Znači, taj samo identitet, pre onoga mislim, je identitet sa samim sobom koji ide iz čiste volje. Pre onog logičko a, jednako a, ide ono starije j, a, jednako ja. Znači, identitet sa samim sobom, ako nemaš, ti nemaš svijest o sebi. Ti ne možeš da zaključuješ bilo kakvu drugu stvar. A to je nadsaznajna stvar, te jedne iste vlastitosti, kako ja zovem. I ne samo nadsaznajna je već volja, da se ne rovari po njoj iz razuma, nego je pretpostavka čiste volje za čist razum i čist opažaj, nego je nadsuštinska. Ne može niko da kaže, suština je te vlastitosti to i to, ona je vlastita. Ona ima svoju vlastitu suštinu. Suština je sama ta neponovljivost i vlastitost te ličnosti. A suština je volja, a nadsuštinska je ta vlastitost. Eto, to je ta jedna dubiozna stvar koju uopšte nije lako vidjeti, a postoje to u hiljade stvari. Ja sam posle toga se bavio drugom problematikom koja je se obrađivala u knjizi Etika i politika. I to je odnos između etike i politike zapravo
suštinsko područje kojim je Kant trebao da se bavi u filozofiji prava. Ne u odnosu između nauke, kako da utemelji opšte i nužne sudove, nego upravo kako će da utemelji opšte i nužne principe praktičnog uma kroz filozofiju prava. Jer sa jedne strane imamo politiku koja je više jedan empirički stav, običajni da se svako bori za svoj interes. A sa druge strane imamo etiku, to su neki principi koji mogu da idu iz neke dedukovane iz neke filozofije ili iz religioznih principa kako su dati ti zakoni, 10 Božjih zapovesti ili u sličnim sistemima po svetu. To znači da se pravi neki sklad između onog onostranog i ovostranog, između etičkih principa i interesa. Politika se više bavi interesima određene grupe koje se tu udružuju za svoja neka prava i tu se traži istovremeno neka načela. To prevedeno na današnji jezik jeste pravo i politika. Znači, u području, u tom odnosu prava i politike je ključna stvar te dve odnosi. Sad kad on kaže da čovjek treba da deluje kao da ta njegovo načelo te slobode kategoričkog imperativa kao da imitira ili kopira zakone prirode. To je apsolutno pogrešno. Volja ne deluje ni po kakvim principima opšteg i nužnog koji kopira te principe prirode. Onda bi on tako kopirao prirodu koja je za njega samo jedna transcendentalna konstitucija i ostaje u pojavnosti, kao i svi zakoniti. Volja je upravo područje slobode. Neko je dobar, što hoće da bude dobar, a ne po nekoj opštoj nužnoj osnovi. Kao što neko drugi neće. I tačka. To je suština suštine. Ne znači da ne treba da postoje zakoni. Postojaće zakoni, neko će ih poštovati, neko ih neće poštovati. Uvek. Ali ti zakoni su dati slobode sa samoograničavanjem moralnim nekim principima, ali u svakom slučaju prvostepena osnova taj područje u praktičnom umu slobode, zašto on i sam to izričito tvrdi i ne može nikako kategorički imperativ biti nešto što je opšti nužni princip. Nego, te čiste forme mogu da budu samo dobro i pravednost. Praktično. Ali te obe forme, dobro i pravednost, ne mogu nikako biti odvojene od te sadržine. Nego obe te forme moraju da se potvrđuju na delu. Znači, čista volja je forma praktičnog uma. A te dve forme kroz koje se osnovna suština tog praktičnog uma i sloboda te volje, a potvrđuje se kao pasivan princip, to je aktivna strana čovekove suštine, dok su pravednost je neka odbrana, ako su ti principi dobra narušeni. To je zajednički neki umski princip zajednice, celine, čoveka, svog bića i tako dalje. Sad o toj stvari može mnogo više da se priča, ali suština jeste da čak i ti dokazi njegovi u odnosu na matematiku ili prirodnu nauku, da se u transcendentalnoj šematizmu, što je veza između čistog opažaja i čistog razuma, kategorija razuma i odredbi, apriornih odredbi vremena, jednovremenost, sled trajanja i vremenske odredbe koje idu u skladu sa logičkim kategorijama, utemelji nauka. Pa, na primjer, iz tog sleda unutrašnjeg opažaja vremena bi išlo brojanje, 1, 2, 3, 4, 5. Ili opažaj celine, geometriji iz tog opažaja prostora. Iz te prostorne sintetičke osnove, praosnove prostora bi se opažale sve te razlike i sličnosti između tih geometrijskih figura. I objašnjavali bi se taj opšti nužni osnov geometrije. Ili, na primjer, jedan uopšte kao jedan prostor i tako dalje. Sad, to na izgled deluje primamljivo, ali to uopšte
nije nikakva novina, jer on koristi opšte i nužne na izgled postavljene svojom konstrukcijom opažaj prostora i vremena da bi objasnio, na primjer, matematiku sa opštim i nužnim logičkim kategorijama u nekom jedinstvu sintetičkom. A za te opšte i nužne opažaje upravo zna iz matematike. Znači, matematika već sama po sebi sadrži te opšte i nužne osnove, a on opštosti prostora ili vremena kao opažaja tih u nama samima hoće da zaključi u matematici. Platon ima mnogo mudriju postavku. On je već iz opštosti i nužnosti matematike, sintetičkih sudova, da kažemo uslovno, zaključivao opštosti i nužnosti u nama samima, o večnosti duše, kad pokazuje onu konstrukciju da čak i rob zna kako se zbir ugla u trouglu 180 stepeni ili neku drugu sliku, svejedno, da je to nešto urođeno, znači da postoji ta opštost i nužnost iz matematike izvodi. A ovde Kant kaže da mi opštost i nužnost matematike objašnjamo preko tih opažaja, što je potpuno pogrešno, jer mi ne bi znali da tu opštost i nužnost. To njegovo prvo vreme nema odredbe subjektivnosti. Znači, za nauku je potrebna drugačija trajnost, ne subjektivna, nego objektivna trajnost vremena koja se meri brojem okreta sunca ili zemlje oko sunca ili zemlje oko svoje osi i tako dalje. Znači, a te odredbe poljašnjeg vremena ne dolaze iz vremena kao unutrašnjeg opažaja, nego dolaze iz prostora. Znači, mi uvid te promenljivosti vremena vidimo prema spoljašnjem tom opažaju. Treba nam veza spoljašnjeg i unutrašnjeg opažaja. Znači, tu se menja spoljašnje objektivno vreme i unutrašnje subjektivno vreme. I na izgled izgleda da on izvodi te stvari iz unutrašnjeg subjektivnog vremena kao a priornog čistog opažaja. A zapravo on te prirodno-naučne sintetičke sudove matematike ili prirodne nauke koje utemeljava transcendentalnim jedinstvom čistog pojma, čistog opažaja u odnosu na kategorije i transcendentalne odredbe vremena, zapravo prenosi na spoljašnje vreme, izvodi iz spoljašnjeg vremena, koje je povezano sa prostorom. Broja okreta oko, sebe, oko sunca i tako dalje. Iz tog subjektivnog vremena nema nikakve šanse da se izvede bilo kakav zakon, bilo kakvi principi. To je nemoguće, to su, tako reći, trivijalnosti. I to je već postalo kod Aristotela. Broj okreta prema pre, kasnije i tako dalje. E sad, se onda pitam ovdje šta je to uopšte doneto, šta je tu dato, šta je tu novo uopšte u toj takvoj filozofiji. Ima li nešto što nije pogrešno? Bez obzira što svakako nije imao lošu nameru, ali da li ima tu bilo šta što je ispravno postavljeno? Nema. Sve je pogrešno postavljeno, sve je postavljeno naopako. I zbog toga što je sve postavljeno naopako, znači, on kaže, ja sam uništio saznanje da bi odvisio veru, a zapravo je se desilo obratno. On je s tom kritikom metafizike ili te spekulativne teologije zapravo mnogo pre uzvicio nauku, a prethodna duboka teologija nikad nije bila znanje, ona je bila vera. Znači, niko nije govorio o Bogu kao saznanju. Sa druge strane, nije samo nestala metafizika, nego uopšte dubinska filozofija. Indirektno iz njegove filozofije je nastao pozitivizam naspram transcendentnih onostranih principa, ne samo metafizike, nego u velikoj meri filozofije. Pa onda logička analiza, analitička filozofija, filozofija nauke, filozofija svedena na neku kritiku, na neko komentarisanje nauke. I kao reakcija na tako nešto nastale su posle egzistencijalne filozofije, koje su se vraćale upravo konkretnoj pojedinačnoj ličnosti ili neke humanističke filozofije, psihologije i tako dalje.
izgubila je se ta praosnova te sinteze. Taj pokušaj zapravo protiv nauke bio u okviru nauke, a onda i drugi filozofi koji su se nastavili na njega, Fichte, Hegel, Schelling, su mnogo više apsolutizovali to saznajno logičko ja. Prvo Fichte, pa posle i Hegel, pa Schelling, bez obzira što je Schelling prvo objavio taj svoj apsolutni idealizam, gde je se sve ponovo vratilo na saznajnu stranu. Znači, možda je najdublji taj okvir bio njegov da je tražio suštinu čoveka izvan tog saznanja. Ali nije otišao do kraja da tu osnovu tog okreta izvede u praktičnom umu, kao jedinstvenom težištu za obe strane. Jer čista volja je potrebna i u nauci i u svakodnevnom praktičnom životu za bilo kakva pravila. Najobičnije igre, pretpostavlja se čista volja da će poštovati jedna i druga strana. To da ne pričamo o težišnoj stvari između empiričkog i onoga, da kažemo, nekog realizma, idealizma, između duha i tela, između onostranog i ovostranog, između etike i politike. Jeste upravo u tom području filozofije prava ili odnosu prava i politike. Koja je ključna stvar. Sad ove knjige što sam napomenuo, možda se nabave preko sajta filozof.rs. I tu postoje mnogi članci, stotine članaka, indirektno ne samo o Kantovoj filozofiji, nego o cijeloj svjetskoj filozofiji, sažeto ispričane, u kojima može da se upozna neko i ko dobro pozna filozofiju i neko ko je to i ljubitelj toga. Sama tema u toj knjizi nije baš laka. Ovdje se bavi knjiga najtežim delom od najtežih, koji sintetiše celokupnu, traži ključnu tačku. I zato se zove atomika u skraćenom smislu, čisto ja i atomika Kantove kritike čistog uma, gde se ne beži od onih najtežih tačaka koje su kao ona radioaktivni element koji u stvari sumnja, koji razbija sistem, nego se najviše ide ka tim tačkama. Prosto se hita dok se totalno ne uhvati ona ključna tačka, dok se hiper gusnutom nekom koncentracijom, mikroanalitičkom, ne pogodi sam problem u svojoj suštini, u svom jedru, kao onaj uran, kontrolisanoj reakciji, reaktoru, i onda se oslobodi strašna energija. U tom smislu se to onda okreće od sumnje ka veri. I onda se sve sastavlja. Znači, te tačke koje su najveći problem su ključne uvek u svemu i od njih ne treba bežati. To bi ja prosto onako završio i sintetisao jednom rečenicom koja kaže: ako tražiš dijamant, ne vuci obično kamenje. Hoću reći, rešavaj najteži problem. Sa njim ćeš rešiti i sve ostale stvari. To je otprilike taj ugaoni kamen ili ta glava od ugla. Traži tu ugaonu kamen. U ovom slučaju ta glava od ugla je ta čista volja kojom čovjek treba da dođe do vlastite ličnosti i narod, do neke najviše organizacije, veze, svega, koja je univerzalna osnova za sve moguće stvari. Što sam ja rekao u jednoj rečenici, o čemu ću posebno pričati. Samo ako si svoj, ti si Božji, ako si Božji, ti si svoj. Znači, čista volja treba da te dovede do sebe, do najdubljeg dela sebe, u kome će se sastavi ono tvoje najizvornije i da ti istovremeno omogući da se povežeš sa svim drugim ljudima. A u stvari to jeste duboka tajna tog verujućeg uma ili suštinskog, praktičnog, u kome se nalazi praktična logika pre formalne logike,
čista volja pre čistog razuma i opažaja, taj ključni okret koji u sebi vršiš i tako dalje, tako dalje. To bi bilo to u toj priči. Ja bi tu to završio. Da se malo tu upoznate sa tom nekom kritičkom postavkom koje sam ja ne samo pisao Kantu, nego tako reći svim filozofima, najvećim. Do kraja, do nekog završnog priče. Ne malo kljucnuti tamo, nego to do kraja uzeti najtežu stvar, vidjeti gde je ona, obraditi to, godinom izučavati i dati neki rezultat i to rešiti. Kako jedino može da se bavi sa tim. Inače to nema nikakvog smisla. Jer filozofija traži jednu neverovatnu duboku studioznost. Mnogo stvari da znaš, neverovatno mnogo. A opet da budeš distanciran, da imaš kritičku misao. Znači, ti možeš da ideš kolima i usporiš ta kola i ideš polako, klaj, nema nikakvog problema. A ako onaj avion usporiš, posle neke brzine on će da padne dole da se raspadne. S druge strane, ni to nije dobar primjer, dovoljan. Filozof je nalik izvorni, kao tom kosmičkom brodu, u kome ti od ovih čulnih stvari što vidiš s očima treba da dođeš do neke sveobuhvatnosti, do neke ideje. A onda da se vratiš od te teoretske najviše strane te ideje, tom praktičnom logikom na zemlju, a da to ti treba prva i druga kosmička brzina. A to su strašne brzine. Ako nemaš takav uzlet, onda ne treba time da se baviš i da ne pokušavaš tako nešto. To je kao onaj kit koji roni u dubinu dole, uzme vazduh i ide 3-4 km u dubinu. Znači, filozof je nalik tom, izvorni taj mislioc, tom kitu koji roni u dubinu, koji uzme takav udah, da ide u dubinu, strpljivo, do prapočetnih pitanja, koje su svi preskočili. A kit ne živi čak ni u moru, a kamoli bazenu, nekom lokalnom stavu razmišljanju, nego slobodno ide od severnog do južnog pola. Čitavu zemlju, oko čitave zemlje. Kao što bi filozofija takva trebala da bude. U tom slobodnom umu ili umu koji stvarno misli. To je bilo to. Pozdravljam.